VIH dans notre site. Ensemble disons non au VBG dans notre site. Ensemble disons non au décès maternel. Ensemble disons non. Asante kwa majina, mimi ni Pascal Muindo nikiwa representant wa site ya Musenyi 1 et 2 hapa mu province ya Burunga. Kama vile mara ya pili nikiwa mchungaji wa kanisa ya Holy Center hapa, nikiwa nimeshirikisha wenzetu mapasta. Mafundisho haya ambayo tumefunzwa na shirika ya SOA Burundi inakuja kabisa kwa nia nzuri, sababu inatufunza kuhusu magonjwa ambayo inaweza ambukia kupitia tendo ya ngono zaidi, na inatufunza kujua panga uzazi bora. Jukumu langu ndani ya jamii kulingana na mafundisho ya SOA Burundi, na mimi ni kufikisha hii ujumbe ya SOA Burundi ambayo inatuletea kuifikishia hata washirika wa makanisa zetu ama dini zote ambazo zinakuwa ndani ya site yetu ya Musenyi, hasa kwa jamaa yangu, na wao kufaidika kwa mafunzo hii ambayo SOA Burundi inatufunza. Kulingana na mimi, umuhimu wa upangaji uzazi inaleta ubora ndani ya familia zetu. Mara nyingine inasababisha uchumi wa nchi, tupate kujua namna tutaupanga, na hata watoto wetu katika malezi ambayo tunawalea, tupate watoto ambao watakuwa ndani ya malezi mazuri, ambao hawatakuwa na majukumu mengi ndani ya vichwa vyao. Umuhimu wa kuzungumzia VIH ni kutusaidia sisi kama vile mapasta, sisi kama vile wasimamizi, kusaidia hata wale wengine ndani ya jamii kujua kile ambacho kinaweza tokea, sababu kupitia mafunzo haya watu wengi ambao tutawafunza watajua vile wanaweza jilinda kupitia magonjwa ambayo yanaweza ambukia kwa tendo ya ngono. Hii projet ambayo SOA inaleta, umuhimu ambayo ninaona SOA inaniletea mimi ndani ya hii site ya Musenyi, inanisaidia sana tena kusisimua kitu ndani mwangu, kujua vile ambavyo nilikuwa sivijui, sababu kuna vingine ambavyo nilikuwa nikivikamata kama vile ni culture, ila kwa sasa nakuta SOA Burundi inanidevelope zaidi. Namwambia SOA Burundi na Onisida kuendelesha hii ambayo mimi nimeyapokea, hata mashirika zingine ambazo ziko ndani ya site na wao waendeleshe zaidi, ila SOA Burundi iendeleshe, sababu mimi nimefaidika mwenyewe pamoja na wengine wachache, ila kuna wengine ambao ni communauté refugee ambayo nayo inapaswa pata zaidi. Wa chef de quartier, wa chef de cellule inaweza kuwa muhimu, na wao SOA Burundi ikiwaalika kuwafunza hii kitu pamoja na Onisida itakuwa mzuri zaidi, na message yote inaendelea katika umma mara moja. Naweza ambia vijana, naweza ambia wababa, sawa vile kesho tuko na sherekea sikukuu kuu yetu hapa ndani ya site yetu ya Musenyi, wakuje ili wasikie kile ambacho kitakuwa, sababu depistage volontaire ni kitu ya muhimu sana ambayo inakupatia kujua afya yako inatembea kivipi. Sisi tuko tayari kuwafikisha ujumbe kwa wenzetu wa dini kama wale ambao sio wa dini, wote sisi tutawafikishia ujumbe, sababu ujumbe ambao tutaufikishia na wao wataupeleka hata kwa jirani zetu ama wandugu ambao wametupokea wa Kirundi mahali hapa tunaishi kwa site ya Musenyi.